Say hi. Hello, bonsoir tout le monde. Ça a fait, ça a passé dans tout le pays. What's up? So, je tourne avec l'autre vidéo pour nous encore. Pour me dire, j'aimerais gâter petite là. Je ne pas tellement considérer ça comme gâter petite là parce que c'est premier petite moi. So, of course, elle crée ma besoin. So, of course, elle crée. What? Yeah. Of course, elle crée ma besoin Kimbel, ma besoin prendre, ma besoin pour le crier. So, ok, so, mwen sinon di li gâté joul sotan dam nan li te tout gâté parce que l'elle te sotan dam nan. L'elle te sorti nan ti bouboun nan, ou kompon mwen l'elle te fek sorti. C'est sou mwen te bezon rete, l te bezon pou mbal tete, l tap sou se douet, sou mwen te bezon rete, ok? Même premier nuit dans l'hôpital là, li pat vle dormi, ok? Li pat vle dormi, c'est sou mwen. Li pat vle dormi nan ti bagay yo te mette l dormi. Wone le baby a fek fet la, li pat vle dormi la dom. So c'est don't make no noise. I don't wanna hear ya. So c'est sou vot mwen. Avi ap gade mte kwe mati ma bay. So c'est sou vot mwen te dormi, ok? Li pat dormi nan ti bagay yo te bagay pou te dormi. So lem vin menen la ka la. Mwen gen yon basinet la pou li pa dormi la dan. Li pa dormi la de peut-être sa mpa t'achete beso parce que mwen konen pap dormi na beso, ale tout pap dormi na basinet la. Basinet la son tok ou beso. On ti bagay tok ou beso li pipi tike beso, ok? Li ete bo carbon, mbat bezin beso ade kwa ke mbat bezin pou mte bezin tok ou la, mte bezin bagay bo kote mte kwa ke lel kriye pou mka gita prani avan la pre lan mwe. So, kounya la li dormi sou carbon navem. Mwen konen nou pil mwen pa di, ou kompwen mwen nou pa suppose dormi sou carbon na petit la, but di dormi sou carbon navem, mwen avel seman sou carbon nan. Ke ou mpa dormi tou, lel dormi. E pa to kou dormi sou carbon navem nan, but mkou lem kouche sou carbon nan beze fel dormi, mkouche sou carbon nan beze sou vat mwen, so lel dormi mchwa pou mette nan basinet la. Ok, so, kapizon kon? Kalvisi el wap jom di nou, ok? So, lem kouche sou carbon navel, mette sou vant mwen, li dormi kont dormi ni, apos sa lem ge dormi nan jem tou, lem ge vin resi ge dormi nan jem bozon 3 di matin, 4 di matin, mvlope li, mvlope li la fini, mette nan basinet la ou bi mette l kouche bo kote mna, ok? Mtande touti bagay, mka kape la, just pran 2 minutes ou bien 5 minutes dormi, msanti 5 awa, 6 awa dormi mfe, ok? Tanske kom avek tet mwen vin tokou la, yo vin konen ki bopal dormi, ou pap dormi fes kote, ok? So, kom vin abiti avek leve enen pa dormi, ok? Okom, lel kriye mkoui pran, gede fwa tou lem busy, tokou la lem chene, lem mare, mpa koui pran paske mkite l kriye, mkite l fon ti kriye, apos sa l kriye l pap stop kriye, l kriye pou jusqu'an mvin pran yo be mette l nan ti ches di gen la ki pou abal masaj nan dol ou bien pou rock li back and forth, ok? Okom, sil pa sou mwen pap dormi, sil pa sou mwen pap dormi, ou sil pa sou papal li pap dormi, e sou pou l dormi, dekwa, ke la leman bal tete, li dormi sou mwen le fini, pou l kat bi dormi sou kabon dormi, pou l kat bi dormi nan basinet li, e mari pou mari, konen le ou fin mari pitit la, lo fin fe pitit la l'hopital, yo mari l ba ou, e kon sa pou mari li, pou la l dormi nan basinet la, ou be pou l dormi netali. Se ba sa li pap dormi, tou la sim pa mari li, enen just, tou la seman bal la kounya kon sa, enen li fin fel ren gaz fin la dormi, mette sou carbon la ou mette nan basinet la, la pleve nan 5 minutes ou bien 10 minutes. Mba ren ba 10 minutes men, 5 minutes la pou ketan leve, parce ki to konen li pa nan men yon moun, ou kompon mwen? So, li dormi sou vot mwen, li dormi an ba mwen, enen lel kouche mbal tete, to kou la lem kouche mbal tete ya, li pon tete ya li dormi, enen lem jom di nou mba dormi,
M'bal dormi besoin 2 et 3 du matin. Pendant 4 du matin. Oh. Pendant 4 du matin. Mwen dormi, konen nan ti kon sa pou swetche, mwen ki leve, mwen ki leve avel, mwen ki dormi. Mwen konen parce mbezon experience la, ok? So, le moun di ou gate pitit la, gele nan fon sa, se san ap di ya mgate pitit la, men pa wè si gate mgate la, se preme pitit mwen ni, kompon mwen. E preme pitit mwen ni, mbezon, mwen konen mjes bezon la pou li, kompon? Mem si mkonen la kriye la ferechi avwe, se mwen l bezwen, ou konen se nan men li bezwen kembe, but e preme pitit mwen boute sa mkon sa, mkopon? Se dezem pitit mwen, ok, toazem pitit mwen, ok, wap kriye. Ok, wap kriye, tos kaske, lo alo etou tombe, wap kriye. But sa e preme pitit mwen liye, kompon mwen, ti bebe mwen liye, ti chéri, ti sou liye, ti bebe ya liye, kompon? Lèl kriye mkouye. Kompon mwen ewe mpa mayen pou mpa dormi tou, gele mson zombi mbaka rekorde mbaka fanyen, but se pou li ma fe tout bagay, ok? Ankon, le fini yo di ko sa dormi le pitit la dormi, mpa kapab dormi le pitit la dormi pasi mbeze sive pitit la lap dormi. Ivy, ye ba vwe? Ye ba vwe? Yes. Mbeze, map sivel lap dormi. Ou kompon mwen, like, le lap dormi map sivel. So, di ba tou fasil pou mwen pou mwen just dormi le lap dormi. Sa se on lot baga ankon. Mon lot baga li manje an pil. Li manje an pil. Le ba tou kou diri ya, pou le fal ya diri ou bi may mounen non. Di boy let an pil. Tou la sin, wè ma fin bal mwen. Let sa te... La bon a bolet an, ok men nan bouch li. Pasil te 5 ounces, di stil nan 5 ounces. Li just beze bala nan bouch li. Ne. Li just beze nan bouch li, pa bon a bol. Pase kote mte mette let la ila stil gete. Li manje an pil, li boy tete an. Ou ya, li boy let an pil. Sil pa nan bibon an, li nan tetem. Yo tou le let tetem met nan bibon bali. Le pointe te ma fè mal, le m baka pompe let yo, le pointe te ma fè mal, mette let yo nan bibon, le fini m balil, ok? On lot bagay ankon, ki sa ankon? Li pa reme de toalet ou bien pipi rete sou li. Depi pipi li ap kriye. Si e pa manje, bom do, si piti sa kriye kon se pou manje ou bien gen toalet ou bien gen pipi sou li. Ou bien lel beze atensyon tou, ok? So, lel gen toalet sou li, kriye, men, depi l fin premier tikal toalet la tombe, il komanse kriye. Enen, le mabouti diaper sou li, ouwe toalet ap sou di toujou. Lel gen pipi sou li, il pa bezwen ou diaper sou li. Lel gen goutou e manje li bezwen, ok? Se pou te sa la, de pou te bay sa li kriye an pil. Ok, so mwen pitit, mwen di tout moun pitit la, tout moun di pitit la sembla papal. Ya pitit la sembla papal, mwen kwen mwen gen ti zore la. Tounen, mba konen se mwen tounen, parce tounen gwo mba pitit la gen tounen ko. Disi la developpe toujou, so mba konen. But, cheve a se pou papal, hairline a se pou papal, devon fontaine se pou papal. Tout figil se pou papal, parce figil papal fat. E pou papal, ok? Mwen ko, ki sa gen anko? Mba konen, just remen ti vitit mwen anko, just remen ni. Mba konen lem al travay ki jan la piye, parce que yem pati mkou vin la kam. Gade, yem pati mba yi fwem nan gade vitit la. Tout an maman de si ok ou be, maman di ko sa mpreske ven. Fwem nan di ko sa, pou so pe tekstem, pa tekstem nou ok. So yeah, man, like, mwen pitit mwen pil, mwen tout bagay, mpa remen enough mal fon lo pitit anko, sorry. Sa m bien remen, sa monte bom nan. Ta we avi. Sa monte bom nan bien remen ni, so si ma fe lot anko, mta souwete non 5 an. Non 3 ou 5, 3 ou bien 5 an fon lot pitit anko. Si pou m fon lot pitit anko, ok? Wala pou sa se stasenman. M'abonne nou lot videyo, pa bile pou n'abonne a chanel ven ale. Ya mte wabon mte di kon sa, pi pou mkembe tetem le mabal tete. Oui mkembe tetem le mabal tete, but le mte fe videyo a. Mbat beze pou nou te wè tikal marinade ngen yon konen. Tikal marinade la mgon ti dit, tikal marinade mbat beze pou nou wè li, pasil koman sa ap tombe, kopon. Mbat beze pou nou wè li, pote sa mbat kembe, ok? So mtoujou kembe tetem le mabal tete. Unless m pouche. Si m pouche, m pa kembe tete. But si m chita kosa ane mabal tete, m kembe tete m met nan bouchi. Paske mwen san ap diya. Paske lem pot kokon job m te bay tete ya.
te just lage tete men li kon tou fe la li kon tou fe nan let la. So mwen kembe tete. So merci pou sa pil. Ok, ma apwen nou lot video. Pa ble pou nan abone chen la. Invite ou zami yon fami nou pou nan abone chen la. Ma apwen nou lot video. Ay via bwelet, ok. So mbale ti let la nan bouche pou nou we. Say hi. Say hi. 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 Li soule. Eugenia soule. Say hi, baby. Hi. Say hi. 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 Say bye. Di soule. Ma apwen nou lot video.